SK broadband service na miyam gi damak kudong sabak ya puduna lakseri high speed internet service ki toan plan sing leizare 450 plan da 200 mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT phanbigani 550 plan da 300 mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT phanbigani 700 plan da 500 mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT phanbigani 850 plan da unlimited 100 mbps speed Wi-Fi IPTV channel sahum yankai hena OTT da SKTV Z5 amadi atai OTT tara mari phanbigani 1000 plan da unlimited 125 mbps speed Wi-Fi IPTV channel sahum yankai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live amadi atai OTT tara mari phangbigani 1300 plan da unlimited 150 mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel samri yankai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari phangbigani 1800 plan da unlimited 200 mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel samga yankai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live Jio Hotstar Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari phangbigani 2500 plan da unlimited 300 mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel samga yankai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live Jio Hotstar Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari phangbigani customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK office natraga sangai plomamang lekai da laiba SKTV office lakpiu mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani SK SKTV Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Silongi Manipur Rajbari Thugairambugi Keski Matangda Laiba Development Hatar Anoba Development Sangduk Sangjir Mayam Tauri Committee Semi Lenga Kimakedi Monitoring Committee Nising Semi Edu Hairiba Monitoring Committee Asina Miam na Pami Apambadu Tabak on Topangam Gadori Brahabi Wahana Singbaleri Mamang the Su Committee Sem Gibagi Wapam Si Equigi Manipur Thaba bus Megi Tankunda Kogi Siroi Festival Yauba Chatpa Paumission Tomba Garida Sirui Manipur Thaba Gari se Sangbiyaro Manipusi Kumjangadabani Habigi Waho the Toki Irang Habta Madu the Suku Committee System Inquiry Committee Same Hatare and Inquiry Committee report got no scry like Kangri Huzi Aduna Huziksu Anoba Committee MSM High River Committee C Hugi Manipur Government Gi Kuthang the Hepatare Kugi Secretary, Joint Secretary Mahutna Sign Torga Tokpadum Lava Committee, High River Committee C, Monitoring and Supervision Committee Haina Twali for the reconstruction and restoration of historic Manipur Bhavan at Rajbari Redland Building Shillong Hana. Aduna Manata Gudu Mathaujana to monitor Tauba, to oversee Yangzenba, to coordinate with stakeholders Tongaton, stakeholders in Ga, Padu Housing Tonghonba. And ensure quality compliance aduga mas quality laina tabak tahonba heritage compliance heritage ki oiba mapot machai mayam aduga magi laifam thokpa structure mong matom yam se kahendana thamno hona bam timely execution with the following members aduga timely losan hona ba member kha pire member mangani aduna hariba monitoring and supervision committee asina miyam na pamiba inquiry hatare aduga masida chena ba mi singi mathakta lokhat ka action sing madu Pangbangang Godu Habu Hang Ching Basuleri to
तोंगा political party की सुमसागी ओइबा fact finding committee चिंग बसे दुम NPP के माइके तकी constitute तो खिबने चिंग मयाम दिलेरे अतो लाई वाफम दी मियाम ना पामनरी बा हानगी कोई असिंग बा राजबारी मियाम ना preserve तोरगा थंब पामबदु reconstruct तो बसेना ngam ब्राना तरको सिक्से मेबा committee सेना मदु की दमक असिंग बा action singa lokot kadabi legal action mayam lokot pang amgodro have wang singa doni wang singa sig matang sida khana ne gudok tang si SKTV ge studio links in the libir basi ahamta da National People's Party NPP gi National Vice President atuga state ki na president obiri ba ko yoja JOYKUMAR ni JOYKUMAR bu taram nokcheri welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us ko UNI gi bureau chief N SATYAJEET SATYAJEET bu taram nokcheri welcome to the show, appreciate you joining to learn writer and political activist and also MPP Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President jo riba HARESHWAR miko kharagi manung da join to biragani, but to start with JOYKUMAR digla chake JOYKUMar supervision monitoring and supervision committee amasu seme aduga NPP ko jage political party ko iba fact finding committee amasu seme aduno committee ani lere amana lenga ki maikedi ko tokni amana party level ki maikedi ko tokni and miyamna NPP degi ahen ba expectation kharchu tami number 1 first reason si yes NPP si कोई BJP की स्टेट लेगा सीधा तुम सपोर्ट मापाने के सपोर्ट तो वर्ग सु सपोर्ट तोरग से मिनबा NDA के पार्टनर अमो इबनीना मधुदसु एक्सपेक्टेशन मियाम होप तवी एंड हेन लार्जर एक्सपेक्ट तोरिसना मेघालय द थोप थोदो मोइबा अदुगा मेघालय दसु लेरिबा चीफ मिनिस्टर सी नेशनल पीपल्स पार्टी एंड ओजागी पार्टी की चीफ मिनिस्टर ओइबनीना लेगा ओइबनीना अमुक हेना ट्रांसपेरेंट ओइबा मोंग द अफब थवक पाखला कदरा हाबगी थाजबसे थमे तारे अदुना मियामना लाइबा मरुइ नदी लेगा की कमिटी है तारे monitoring and supervision committee dagi kari expect to ya bagi aduga NPP ki fact finding committee sidagi koi kari expect to ya kamai thamyo ras koi na thwi khangiba question si monitoring and supervisory committee GAD na set up to natra karmana mahut na to mahut na to ne hai bese masigi matang da aina thamning badi mayam na pami bisi kari no hai ta gadi हाई पोची कर्माई तो थुगाई ग्रीम नो ओके कनो तो रिबा थुगाई बसी कनाना अमरम नाई तागेदी थुगाई दे थमम याब्रा सिने मेन क्वेश्चन लाके दी अदुगा हाने ले मदुगी सिग्निफिकेंस तो अमुक कनो तोरगेदी मदु रेसो तो नत्र मदु थंबंगम गदर सिनी अमरम नाई तागेदी थुगाई गरे वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट अदुना ngसागी मयाम ने एक्सपेक्टेशन तोरिबदो मधुदा हौजिकी गवर्नमेंट सेटअप तोरिबा कमिटी सिनो पुथोकपा ngमगनी हाइबदे सुथा थाजदे ओके नंबर 1 कैनो मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजरी सीडी इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ngसागी गेस्ट हाउस में कंस्ट्रक्शन तोबा अदुगा हौजिकी कनोगी राजबारी रेड लैंड लेमिबा बिल्डिंग यामना हिस्टोरिकल ओबा बिल्डिंग से मसीगी अमरम नाइता गिदी मसीदा तोरिसी रेस्टोरेशन and reconstruction and the reconstruction and the restoration committee achini mami hekta bada mami restoration reconstruction and restoration amram daita gidi sisu ai lal brain khali okay they are not doing restoration basically what they have done is reconstructing ai restoration to buta gidi original building do thugai moidam madugi aduna ngasai mahut na set up to committee sina de moina find out to the real purpose prajana pamiba ngasi mipung khuti mona hangai ba question che madu answer di piba ngamoi hen kale ase akoi gi kano to the koi party ki side ge koi gi NPP na rule to was state up kano to gi thoba thodoni aduga masi ke su mari leina na akoi su associate to gi ba khale aduna akoi su akoi side ge 5 member की कमिटी में तोरगा कोई की वांगोई की ऑनरेबल MLA लोकेना लिट तोरगा अदमाय तो न फैक्ट फाइंडिंग करिनो कमाई तो गिनो मधुगी तोंगन बा कनो विदिन 15 days दा कोई मधु रिपोर्ट पियो हैवनिंग ही इज ऑलरेडी शिलोंग द लेटर ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड सेंडिंग करी कनो मटेरियल में हम को द तोरे अदो आइन थमनिंग बिदि थोय बक तौदोक से कराई दे सोर पनो खोल पनो मधु जो कोई कोने नहीं न पे अदा तौगदो पोती ngसागी पोची restoration to bra natra reconstruct to you can't say reconstruction or restoration adudi pi ba kari hagni thigada contractor do madude mai huim sen pensi da masidi
restore to we are reconstruct to ni habigi adu mani hoyi thore je adu chahi asuk sudana ko sum chaba khopa adu leidana masi yadana adu thugai bani adu ngasi purap toreba adigi thareba koigi kano chakiba journalist koigi news kano chakiba kamu se thagalpada maningom thangba leiba phaklang amadi leiri phaklang duna kaim sab ka te yaw phaklang lep ne leibi agedi why not the building adu question di ngasai gi when it decision is taken masi gi lep yaro masi kano to daka ore reconstruction to daka ore reso to yani yaro se expert committee am to ga sumagi karigi to se masi is it beyond restoration beyond renovation haibuduna singba examine to ga sidi suga yaro thugai de haibuna singba dugumagi certificate piba khopa dugum leibra natagdi question ji ne to ji ai kano 2023 kanoni secretary PD the deputy secretary arts and culture ne say the infrastructure development of heritage complex Rajbari Shillong request for administrative approval of the second component reconstruction and the restoration of exhibition hall oblique gallery regarding and other see thamima see the examine to reconstruct to the restoration to the haibasigi it should not be either or gets up here amam that see maksu lale DPS have kan je restore to the reconstruct of the have to clear see the clear oil sinner nasai once the contract has been awarded it seems that it has been left to the contractor to decide okay adugi amale aduna haiba nang na hamba koina hangba question adudi nasai gi state government set up to committee duna di prajana pamiba koina hangiba question adugi wang chingdu pokumde pibangam gani haiba thajade ai aduga amunomda ekhoigi party na set up to committee so facti kamai to no khopno adu nasagi who is responsible haibna chimdo madu kamai to madu de haibet koi khangbangam gani haiba sigi ai thajabali ai thamjage okay koi NPP gi independently linka chapa ko gi fact finding committee kamai ta udana hairi bus TSC yogi bano Rajbari se karge damak to thugai ri bano kam karma mong da thugai gi bano haiba gi masigi chapchaba reasons sing haiba tare ground aseng ba fact to madu pathong na ba committee se madu lenga ke same ba committee cd mayam na su maming tabi re masi restoration reconstruction and restoration of historic Manipur Bhavan at Rajbari Red Land Building Shillong and high adana committee gi maming na monitoring and supervision committee for to du thabuk se keno da reconstruction and restoration of historic Manipur Bhavan so maming da su kitang problem am le rabra ha go hamdoni Manipur Bhavan de hana lem da mali Manipur Bhavan je nauna saw ha bagi order ni thokri se aduna historic Manipur Bhavan bu reconstruct tang na ba restore tang na ba committee im seme adu karma committee monitoring and supervision monitor tawba amadi supervise tawba committee adu targadi myam na hujik toriba who are the culprits kanano chenari je kamai tawdana historic weraba yam na maru oiba Manipur gi powari gi tangka kamada living example amono lejaram badum laba structure se kamai thugai gri no have you hamdoni adu puthokpu ngam godori bra maming bhawba committee maming bhawba da historic Manipur Bhavan an thonjala amnina ai mathang je oja sadjit number 1 sigi semi ba lenga ki committee have tare committee sina ngasai PDA na amadina art and culture department gi khuthang da pangthoki ba thabuk mayam singa si ningsina thigat pangam gaduri bra maming dagi hauraga aduga suma makhli committee su ngasai ahobu da haijo khiba ngasai gi khogi pawmi sina tongba gari amada gwaltabi incident han khan riba to su committee ma appoint to ki committee gi report ngasi phawda leite lenga thangala khare habadi lei committee gi maike di lenga te pisangre but lenga nang ngasi phawda disclose to kari to kam idea tar amai to nasi gi semi ba committee asi sumadu phemda leidori ba kamai thambi raja koi gi hojiki palace se palace leibagi ne ba ngasi koi gi tamo hai lengdana adigi Manipur government gi hanjan ko adigi hanagi former CM kai chalu se Shillong da lamma leibagi lampam leibagi koitan tanaru bana tio right national importance historical importance habam leiba mafam dura Manipur gi ning thobyan berami mafam dura gi chatlaga merger agreement soi to gi bani kaina Manipur gi historical connect ama leibadugi akhoi ni hojiki akhoi ga mafam duga akhoi ga Manipur ga relation che hojiki building du ne haidi lamma ma chapap da suppose akhoi gi idyagi prithvi ham khudi makta buddha re li kaina Gautam Buddha gi
कोमोदा है ना कोई गरीब नवाज थांग यालू बुद्धगी रेलिक ले मया ले ना मैं खोरमी दुनेब पोट अमा लेब दुगिनेब हजिकी पोट से करिनो हाय तादि हजिकी अखोगी बिल्डिंग दुनेब हाइबे बिल्डिंग से थुगाइग्रे सिनेब थुगाइब अखोइनो हाइना अदु यामना लुबा नेशनल इंपोर्टेंस की बिल्डिंग अमा थुगाइब से मसी लौथोख्रा कांदा थुगाइख्रा कांदा लौखलिबा पोट से मोंग ताब्रा सिनेमा सोमना हंगिसे अखोइनो हजि हारिसिना मसी से मोंग तादे लाली process so isineba yahan nambada government thikakadaba se madu demolish tawbodo kanana decision lowi haiba ma bifam thoeba masi karigino ha kanda hojiki DPR se mayam nener DPR yenge hana hainareba ko DPR se pokui kuibna 2022 odai da chahi ani hum mamangda haibi before the crisis thabaneba any approve tawre any approve tawboda hairi se demolition haibi yaudeba reconstruction renovation haibaneba ko that means अखोगी पीडीएन थाबा आर्टिकल्चर न प्रपोज थाबदरी गवर्नमेंट अप्रूव तौबददी अदुबु ngसागी अदुक चाव पोतो म गवर्नमेंट डीपीआर दुक चानु चाव प्रोजेक्ट दुबु कॉन्ट्रैक्टर मन कॉन्ट्रैक्टर दु कनो हाई एमएस मैतै कंस्ट्रक्ट कमिटी मसक कंस्ट्रक्शन हाई को मैतै कंस्ट्रक्शन ने हेक्टर डिसीजन लोबा याब्रा अदुगा मधु तोरमदाई कुदा अखोगी चेन ऑफ कमांड जे तोरमदाई दुदा सपोज आइना कनम तौदो रे तादी बाय सुपीरियर द हंगनी अदुक लुबा अखोगी कांजीबुंगदगी नतगा नालादगी अमोप कोथोको नति बसिदि हाइदी अखोई नहान पोंगना बाजार थंगा बाजार द उ यांग थपदे लंबी थिंगना इरांग थोइदिन उ मे यालुबगी नेशनल इंपोर्टेंस की पोर म थो कांदा माना कनादा हंगे हाबसे मसिसु इंक्वायर तौबदबी अदुना पोच अनि थोय अमना इंसिडेंट ममांगी चेन ऑफ इवेंट्स अमा अमना incident matungi chain of events ama mamangi chain of events sidadi akhina je hadisina masidi departmental inquiry di pendi habiduma thamjage departmental inquiry haidudi chamchamna sum tobani submit toba sugum kanda khwaidagi phabase thaina di akhigi kayum assembly je hingamati house committee ga semaga MLA am charaga chigape yaeba ko madu masu leitrabani na masi khwai phabadi judicial probe ama कमाने तौखिबनो हाइबदो जुडिशियल प्रोब आइसिना फबसिना सिटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नि सिटी चमचम हाइबनते अदुबु माइ प्रोसेस केनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दि कमाने थोख्रिनो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दि मिसिजे कोबंग मगदोइनी माना एनीबॉडी कोबंग मगदोइनी सपोज अखोई उपेंद्र कमिशन ना कनोदा मनोरबागी इंसिडेंट ता ककी मैम द आर्मी की मैम मथांग कौरइदो अदु मैम कौरइदुनी अरिबन हाउस कमिटी ना प्रोब तौतादी हाउस कमिटी ना प्रोब तौतादी होम मिनिस्टर ककी मैम द कौरइदुनी एवरीबॉडी कोबंग हाइदी गवर्नर कंबा कोबगंबा चीफ सेक्रेटरी कोबगंबा अदुम कमिटी अमना प्रूव तौरकाना मसी थोलकदबनी अदुन मदु तौबदो मदु थेंगमले मदु तौब फै हाइबसिमा अहमबगी अनि सुबदा हुजिकी हाइबा कमिटी से कमिटी ममिंग से मसिगी से ना कोने सुबि येमगदा मसिगी से हाकी मणिपुर मूवमेंट अमा लेरे जे खांगेबा हाइदी थुआर मतुंग सेदा हाइदी करिबा मा लाएबा मसि ममांगदा मोइना पीडीएन सेंदोखरेबा मसि सेंदोपा कांदा अखोगी पब्लिक मूवमेंट अरि मथांग चैनरपा पॉलिटिकल पार्टी मैम सिविल सोसाइटी मैम एवरीबॉडी एवरी नुक एंड कॉर्नर अरि एमएलए मैम चैनरपा सेदा गवर्नमेंट जे खितंग फील तौवे भाई मजी सेंदोक्तदी यारोय है कांदा मदुगी दमक्ता मयाम द कूल डाउन तौनबा मयाम की तौबनबा अखोगी कहतारा हाइफेट मयाम कूल डाउन तौनबदो मदु माली अदुबो प्रॉब्लम से सॉल्व तौगे हाबिगी विल एंड पावर माय कमांड दुदी उदे हाबिसिमा थमजगेबा मसी करिगिनो है कांदा करिगुबा मसी सुपरविजन से मसी तौगे हतादी मसी से पोच करिनो हाबम खंगेबा सपोज पुलिस की ओइतादी फोरेंसिक की अदु के केम याउनी डॉक्टर की रिम्स के हने इरांग थोम मतमदा डॉक्टर एक्सपर्ट याउनी यस हाइरिबा पोचे हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ओबनिना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की दिमीम यावरे अदुबु हाइरिबा सिंग जखनि यंकान गवर्नमेंट एम्प्लॉई गातनेबा गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना तौबगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई से लुइमादी डायरेक्टिव द चतोइनी अदुना पब्लिक अखोई पब्लिक लीडर खरा अदुंबा यावबा आइ ओपनली गांग ngamba अदुग मीनसु थाजबा मदु यावरकांदा हिस्टोरियन गुंबा आर्कियोलॉजिस्ट गुंबा अदु मखंबा कांदा पब्लिक त कमांड तौबा अदु यावरकांदा थोलकनी हाबसिमा थमजगेबा अदुना हाइरिबा केनो से मसिगी से मसिना कोइस येंदा माना तौदोसिदी हामाना हजि तौदोसे चमचमने अखोगी कंगलागी गेट साबा अदुरा हानिगी फोटो दो तौरगा स्पाइना साबनिको हाइना तौबदो रिकंस्ट्रक्शन दो मदु तारेबा मसि ताकान सिदा खोइना सुम येंगोता दि पृथ्वी द कमाइ चनेगे से येंगदा यादेबा सपोज अखोगी आर्कियोलॉजी एक लई अदु पोचे आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस नि अदगी अरिबा पोनि अखोगी इंडिया गी सही चाम सुदि यादे मणिपुर ने 75 इयर्स दी हेरे सही चाम सुदरबनी मसि से नेशनल मोनुमेंट ने लाउथोखिब्रा खोखिब्रा हाइदुना अनदर प्रोसेस मदु लाउथोदि मालिको कइनो द मणिपुर गी लाउथोकदा 40 प्लस अखोनी यंकान द याउदेबा
कंगलागी यावी सीसे लाउथोकबदि मेघालयदा लेबनिना मेघालय गवर्नमेंट गा टाई अप तोरगा लाउथोक खोतोक प्रोसेस इब्रा हाइबदो अदुना मसीसे अखोइना गवर्नमेंट गेसु लैप्सेस हानगी हौजिक लेबा मैम लैप्सेस अमसु अखोइगी इंपोर्टेंस की historical places मैम अखोइना प्रिजर्व तौबा प्रोटेक्ट तौबसे मसीगे अहोबमसु चावना लई हाइबसि मा थबजगेबा अदगी अखोइना सुम यकांदा मसी अमगी याम लुबमना अखोइ बिल्डिंग लॉ से बिल्डिंग लॉ नमसु लेनेबा बिल्डिंग लॉ से द मसीगी लमदा अखोइगी पोचे लम अनि इन्वॉल्व तौरे मणिपुर हाइबम मेघालय अमा मणिपुर की इन्वॉल्व तौरे मेघालय की इन्वॉल्व तौरे अदुगा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनराक समा से हंदक लिंबिरामे मणिपुर लाको खप कांदरा मदरा अखोइगी क्लासिक होटल दा क्लासिक ग्रांड दा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौवे मद डायरेक्टली हंगेबा कमाइन तौरिना खोलिनो हन याम क्लियर करोइना हाइबा हाइदि मसीगी पोचे मणिपुर की मणिपुर दा 30 years लीज 30 years लीज दे मान हाइदे को मणिपुर दा पीखरबनी अदु तौखरबनी अदु अखोइना सुम डॉक्यूमेंट यंकांदा मणिपुर गवर्नमेंट 90+ लाख पिरगा याम होंबा पैसाने अदुक चौबा 2 acre मक्ति औते 1.93 लाख तुबु सॉरी acre दुबु just 90 something लाख ता कमाइनो पीरिनो हैन मेघालय दा मतम दुदा क्वेश्चन तोकि बो यावेबा अदुबु कोनराक समाना माना मणिपुर की इंपोर्टेंस खंगमनिना मतम दा अतोब अतोब पॉलिटिकल कैनो मैम लेरम बियाय पिरा इदो अमरोम दा फरबनी हाबिसि म थंगे याम होंगसु पिरे प्लस मणिपुर अपॉर्चुनिटी उन पिरबने अदुना मदुदि पंदब दा माना हारिसे मसिगे से असम सॉरी मेघालय की प्रॉपर्टी नते मणिपुर की ओइखरबनी अदुना मसिगे डिसीजन थुगाई बगी डेमोलिशन जब क्लियर है डेमोलिशन की ऑर्डर से मेघालय गवर्नमेंट इन्वॉल्व तौ दे जे मा हाइबा दैट मींस माने इनडायरेक्टली हारि से मणिपुर गवर्नमेंट तौबनी हाइ जे माने हाइदोक चरेबा दैट मींस अखोइन हजि नैना तो से मेघालय गवर्नमेंट गदि क्या मै लेनाद्रे कैनो कन मसि मणिपुर की प्रॉपर्टी दंग तौरबने 30 years लीज नेबा मसिदा साबा खोट अखोइ लोइ तौबा यारबनेबा मसिदा मणिपुर गवर्नमेंट कमाइना अदुक चौबा लमसे मसिदा करिगि तौदिनो हाइबसिदा अनदर इशू मा लाएबा हाइबा टीम सिना थुगाइद्रिङाइ दने मागी प्रोसेस अनि माइ प्रोसेस अनि ने भाइजे मनि बहन साबगे हम हाइबा मसी साकन अखोइना हरिना लमसे लेत्रबा अदु तारिख खतन खंदरम बयायबा अदुक थुना लमसु सुंगै लेतबन्ते 1.93 acres याम चाउग्रेबा लेकाइ तंखाय अमनेबा को लेकाइ तंखाय अमदा लमसु तमाम चाउबुदुदा हाथु थुगारिदु करि नंगदबैनो करि तौबगिनो हाइबा क्वेश्चन हमसु लाएबा मसीगी लापा कानसिदा मणिपुरदसु मसीसे मसी थुगाइदुरे हाइबा नुसिचे सेट हाइबासु खंबा मालेबा करिगिनो हाइकांदा हेक ममांगदा अखोगी याम थुना को यूनियन फॉर्मर आरके रंजन ने चिठी इरे बि अतोब तो याम सिग हेक थुगाइद्रि ममांगदा मेघालय की अखोगी मुई फॉर्म साहित्य परनसु हाइरे मयाम जो हाइकांदा अखोइनो हारिसना हाइरिबा अपील मैम से गवर्नर योब्रा योदब्रा कदा तखरगे मोइन हाइबदा मोइन सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी कनोदा आर्ट्स कमिश्नर की सेक्रेटरी हाई हाई को अदगी मोइन मथंग हाई मोइन पीसी मोइन कमिश्नर ने पीबनी कमिश्नर दुना इन्फॉर्म तौदब्रा कमिश्नर ने इन्फॉर्म तौदम तादी मोद हंगतारे हाइदि नेशनल इंपोर्टेंस के लममा सिबु कमाइना तौदना हाई कमिश्नर आर्ट एंड कल्चर इन्फॉर्म तौद कमिश्नर आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी आयाबा पिथोखरबा अदुगुमलबा प्रोजेक्ट अमनिना मंगोदा ने अपील तौरिसे थुगाइनु हाइना हाइदि साबसे हौखरेबा हौखरबने मसे थुगाइदोरे से मिहुन मोय फावरेबा फावरबने मोयना इरेब चिठी इरेबा आर्ट्स कमिश्नर सेक्रेटरी दा मसी थुगाइबिनु होइना दैट मींस हाइबसे अक्टोबर 8 9 दा थोकपनेबा मोयनि इरेसिदि 27 अदा इरखरेबा हाइदि लोंग वेब अदुना याम लुबोय तादि माना सेक्रेटरी गवर्नर हाइबा तलसु सेक्रेटरी गवर्नर अमदा सिदि याम लुबो पोनी सर नतगा को गवर्नर अदुना मसीदि खयंग से बियोना हाइबगी से मसीगे लैप्सेस मैम से सीजन बम दरकार ओय मसीदा मणिपुर के प्रजाना हंगैसिना असुक लुब पोत डिसीजन से लाइन लाइन लौसल अदि अतोप अलुब मैम से कमाय लौरम दोन होय क्वेश्चन हम लाएबा अदुना मसीदि इंक्वायरी मा जुडिशियल प्रॉब्लम तौसी अदुगा अमना हजि हारिबा कमिटी से एक्सपांड तो बियु अदुगा मागी कनो से रीडिफाइन तो बियु अदुगा यामना प्रोग्रेसिव बियु अदुगा प्रजा जे थाजादा तो बिगनो प्रजा से स्टेक होल्डर मैम से कंसल्ट तोरगा तो बियु हाइबिस मतम ओके मतम दुगी ओइबा मियाम की रिएक्शन मियाम की सेंटिमेंट है बतारे मधु याम चाउना लाभनिना मधुबु पैसिफाई तौनु के तुमका मधु नेमधा घेने बेदमक्ता मयामदा ए मसी दुनाति अदानति हैबगी अखोई तौरीना लेगा कि माइकेदगी वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी थिगत्तुरिबनी हैबगी वाकलोंदा मयाम इंथा घेनबगी मोंग मानबा हाइतारे मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कमिटी हैन सेमे मॉनिटरिंग सुपरविजन हैबगी वाहन थोकसे इमान माने हाइतारे थबक मा पाइखली दु मधु ओवरसी तौबा मधु ऑब्जर्व तौबा मन यंगजनबा कमायना पांथोते हैबदु मधु यंगजनबनी अदुगा पांथोते यंगजनबा कमिटी सिना मामिंग जिना कैनो हाबदा रिकंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेशन नौना सागतपा नत्रगा रेस्टोर हाना लेरिबदु अमु हंजलहनबा होनबा ऑफ हिस्टोरिक मणिपुर भवन है मणिपुर भवन से हंजनब राजबारीद लेरम मणिपुर भवन अदुबो राजबारीद मणिपुर भवन से लेरम मणिपुर हाउस है लेरम माली मधु अखोई मणिपुर भवन ने लौगदोरिब्रा है वहां से लेरे
सेमइबा कॉन्स्टिट्यूटोरिबा कमिटी असि आई वॉश मियाम की सेंटिमेंट सी लेतना बा अखोई केनोम तौरी हाबदु उनबो ओइरबरा केनो द ममांग दसु ग्वालटाबी इंसिडेंट दा सुम मखल की कमिटी सेम की रिजल्ट ngasi phau du manipur miyam na udri adana oja haresh wadla yes right aina ngasai hai ngasai gi set up tabu committee che masi kari thi ka to no have se what is the purpose is not defined khara de palle je to monitor yang jana ba to oversee yang jana ba adu coordinate ha yes adu di yes engineer amna yenga su yaiba sidai da tawgadur ba demand de come I don't know how it has been demolished kari ki tawgi bano ha adu gi kanu du di yes exactly am the yaw give yes adu na ai I wash ran ha gi wahang ama yes adu ate hai it is kanu sina hai ba committee sina di it not be able to find out what people of Manipur have been looking for okay they simply ate ne su that is very obvious adu matung da karam type ke koi committee same sige hai ba that's a different issue adu la eba adu ki kanu to ge karam makal ki committee sem ko have the lak to have ne du lega na de committee me same na we have constituted monitoring and supervision committee have you hum de lak to ne den ojahareshwar de lak chage ojahareshwar akon sum yeng jaba matam da sum study mapan gi sum yeng matam ko historical monuments sing se reconstruct to bagi wafam lakan da reconstruction sida reconstruction se moina rebuilding nauna sagat pa amdi repair to ba anima dum manung chali hai ba ki so happy thang je hatar madu ki example no thana bata gujarat ki somnath temple se masi repeatedly thugairo matung da saba loina ma thugai dra gasu mafam mayam ma thugai ra ga sa gi bagi wafam ko thang je ramai to dana bodha gaya bihar ki mahabodhi temple su magi part kya thugairo matung da nauna sagat bagi hatar adu mayam am yauri hatar ramai to dana malem gi su to antuan mafam khara dum historical oibe area se completely thugairo ga hana gi du chap manna mu sagar pasu dum yawi adu madu gi mong dani hai ga durba ko gi to hana gi to sum jaba dagi masi irek to ba hadi mapangan kan leibong amoi da dagi masi thugai di adan thugai bani habagi mong amasu lai adu madu yemu taraga di ko gi moirang da leiri ba ko gi aine gi magi house habitat masi pajana preserve tawga thabi madu su condition sok la ba yum am khane ta adu yum how preserve tawri na ta adu preserve tawga hatar ga di to bu ya bane du masi directly demolished to ibsida sembol iba committee si maram chaga duribra or masi oversee to no bi to mai samjaba committee ni adum hire ga adum lege duribra kamai thambe razam chumi tawre pochi huran matung mairing bai na akhoi gi loinamak loi harkan da loin demolish to harkan da oyikta no na adu to wada to na amarom dadi diversion makhal amasu bi amarom dadi to do ya da ba compulsion amasu oi adora aina thamjani di Jadi kaya pot sibu han gele historical monument to gera mo gera ko gele ba the Manipur ancient and historical monuments and archaeological sites and remains act 1976 oram gani ko si amendment budi khara le okay sigi makhada adum ngasai ju thambi re koi 75 years hai gadi masi sagi basi aina phangba record sai Guwahati ki DRC oina su pujaram bada haifet mar khara 2000 ge da ida jaga siga loiner mi haidare ko tenger mi haidare mase 1930 ma seng mai di ma low basi di 1927 da lor ga su 30 oinen khali chorak na ko 27 da mase low ni ha na English bi and English ki khoi gi jaga farm state of the English na jaga ma Chorjan Maharaj na lor ga kondang da ngasai la satellite se hai basi ngasai red land gi manung da lei bani mase red land chuna as a whole where la satellite sina mase khangde chapchawa meaning atai le ngani ai na khangjawa thengaja di small port kumba castle small ko pikpa gumba haibra ka mai wen kali the highly ba pothe hujik leiriba sigi leiriba historical loiba kuina leira ba haibidi masagi x gi makha da su 75 years oiga di na yare haibe wani da 75 years oiga di masi lokshan ba yare art and culture na su asu kuina lokshan da na leiriba na marong kari gi no hujik ki hariba committee mayam semba committee duna chumni engin biba khoi gi tohiba dudi yam phare aduna taba hana aina kitang thamjaningi pochidi akhoi gi sigi hidden agenda leibra Manipur si masina kari oige the silent witness to the Manipur's pre-merger status as a kingdom sina silent witness oina masina Manipur si merge togdingai da Manipur si independent kingdom ama oirami haibagi ma silent witness amoina si su leiba ya marueba jaga amane ba
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯊꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯖꯃꯍꯜꯗꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔ ꯁꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇꯥꯖꯃꯍꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯇꯥꯖꯃꯍꯜꯗꯨ ꯕꯤꯔꯕꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯜꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯅꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯛꯑꯦ ꯆꯨꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯕꯤꯂꯥꯃꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯁꯤꯔꯕ ꯊꯝꯃꯁꯤꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯔꯥꯖꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯅꯤꯡ ꯇꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁꯥꯁꯤ ꯇꯁꯀꯥꯅꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ 1990ꯗ 5.5 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯇꯤꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯄꯩꯊꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯝ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ 5.5ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟꯇꯗꯤ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯥ ꯇꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ 3.97 ꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯎꯅꯣ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ 81,889 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ 88ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ 1.87 ꯑꯦꯀꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 2 ꯑꯦꯀꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ 2002ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ GADꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯤꯁꯃꯣꯠ ꯔꯣꯏ ꯂꯥꯂꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯘꯥꯂय ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯦꯘꯥꯂय ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯚꯦꯇꯔꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯖꯣꯏꯒ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2002ꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯅꯤꯁꯃꯣꯠ ꯔꯣꯏ ꯂꯥꯂꯨꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯣꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅ ꯅꯪꯅ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯨꯚꯦꯕꯜ ꯏꯃꯨꯚꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯟꯅꯩꯗ ꯁꯦꯜ ꯗꯤꯠꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯖ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯁꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅ ꯕꯦꯠꯆꯦꯡ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯕꯦꯠꯆꯦꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯔꯦꯟꯠ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯤꯁꯃꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯅꯨꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯀꯤꯌꯥꯔ ꯇꯦꯀꯔꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯐꯅꯦꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯄꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ
मैम की खन अमने हाइजरीबको अदु माना तौदना खुदक तौदना अरेंजमेंट तौदना खोतना ngasiबोक थमपने कमाइन कमाइन तौना ट्विस्ट एंड टर्न द करम कनोदा स्माइना सी योगिबनो हाइ पोचे मसिबदि अखोई याम साथीना ngakप पोट अमा ओइरे हाइदारे मदुदा हुजिक लेरिसी ngasi मा हायेंग मक्सी 15 अक्टोबर नि अखोई मणिपुर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर 1949 हायेंग थोपनि साइन 21 दा तौनरगसु हायेंग थोकदोइनि असिगी मतंग सिदा मणिपुर की लेरिबा पोट मयाम केनो मयाम सी टाइमिंग सिगा तौरेबा सिगा को इंसिडेंट सोरमबदी यायबो यामना मणिपुर की लेरम पोट सी थुगाइनबगी लोइना मांगिनबगी मांगनबगी एजेंडा अमा लेइबरा हाइबसे मसिसु अखोइगी थिजलक मतमदा करी करी बैकग्राउंड हाइगदा बैकग्राउंड हिस्ट्री हाइगदा करी हाइनिको अदुगुमबसिसु येंबा मै मथौ ताने खाली याम थिन नुगाइतबदी लोइ सिदो कांदा लोइ लोइरा कांदा प्रमाण को हुरान में तुम मेरिंग बगी टाइप ता कोई तौदुइनेबा तौदसु यादबा तौदगदि मखाता न तरोक्तनबिदों त थिजलकदुइनी कमिटी मयाम सेंबीदना खोपीदना तौबिरिसि अदोमदा लाकदुइनी अदुगी पोट मयाम से मसी ले तौदबदि यादेबो थमोइ सोंगदि नुगाइते पुंथु थुगाइबो लोयरकांदा समाइन तौबसि याम अकनबा अहकबा मसायु थंबिगिबा जुडिशियल प्रोप अमा तौरकांदा मदु दंदी फंगुम थोकपदो मतुम मनाउसु मजमुक थोक्तनबा तौबो मथोक्ताइ थमजरि टेंशन जगे ओके मतुम मदा थोक्तनबगे दमकता मसिगी एग्जांपल अमा सेट तौ मथौ तागनी हैबु योहम दुनी हुजिकती ऑलरेडी थुगाइबा लोइखरे मनिंगी फलांग दुदा ngai hore heptare दुबु मनिंगी फलांग दुना थंबंग मगा अतै मयाम दुना कमाइना थंबंग amdrino हैबु वांगसु लेरे मनिंगी फलांग दुना मयामना इरांग लाकपदगी थुगाइबा नंग हौदरब्रा हैबु वहम सुन दुम ले दुबु हुजि कॉन्स्टिट्यूटरी बा कमिटी असिदी अक्टोबर की तांग तरह हम हाइदि थुगाइबा पुंगलो लर मतुंगदा मियाम की पब्लिक रिएक्शन रेज एंड आउटरेज ला मतुंग सिदा अपॉइंट तौबा दु मखल की कमिटी नि अदुना कमिटी से करम अमा सेमगदगे हैबगी अहम तुंगान बु तारगजु सी की कमिटी से ngसागी साबा होबगी माय कॉन्ट्रैक्ट ngसागी एमएस मैतै कंस्ट्रक्शन ट्राइब लिमिटेड से कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से पी हैबनीना मदुना मखोइना साबा होबो मनिंगी गेस्ट हाउस साबा होबो वी मसी थुगाइबा होदुङै दु वी मदुदा ऑलरेडी सेमहोगदबा कमिटी ने हैतारे कैन कमिटी ममिंग सु मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कमिटी हैबनीना अदुसु रिकंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेशन की दमकता अदुग मागी मथौसी टू मॉनिटर टू ओवरसी टू कोऑर्डिनेट with stakeholders, ensure quality compliance and ensure heritage compliance. Habam jawre. Adun heritage compliance the thugai da badusu heritage compliance we bra. Aduga thugai ka na amuk maga cham manana replica mas habadusu heritage compliance ki manung chan gadur bra habusu handa kisi da adum yahon gaduri bra. Magi committee manung se da loi challe ha gadur miyam na pamisi ngasagi heritage ki oiba poto kahendana lai badu da heritage compliance in the Thugairi Badu Kanano have ticket Pasu Sigi monitoring committee at the Yawen at the Yang Biara Hamduni, but like Hamding Asagi Karambachi and the Masisi Tuagi having a GAD Nagatokpa Adum Labakogi press release have the tank from the press release Dum Pali MS Maite construction Hariba guest house Habisu Adugaziki Rajbari Bu renovate Obugi Buero reconstruction and restoration Buero Sigi Tabaxi Tobimon the Luena can say Pira had the PDS Magi agency or implementing agency aduga DPR sumana sare aduga NCDP re aduga art and culture department ki maike diga ya bloga to hamne aduna ase MS construction na to hamne na MS maite construction to hamne MS maite construction ki kana no music do tak lokhat pe yare adu matung da masai gi PD ke kangu da tum talo phagat pe yare adu matung da art and culture department ki order pe kimi thak thak phagal laga kudak to loibi ya base ta koina semi ba committee se yamna koina na ton pai be son da ki koira pai bi film da to duri bra ayu zakman kumai thami bi अदु गेन सादे इंग सापि आइसमा थमजा खतंग कनो से सिगी मतंग से दा इज अनफॉर्चुनेट को मसी हानेदिगी सिगुंबा मर्जर एग्रीमेंट म तौगिबने हिस्टोरिकल अदु अमरम दाइता गदि मैतै प्रजागी मणिपुर गदि याम इमोशनल कन होइबा अदु पोसक अमनी अदु गदि इवन द क्वेश्चन arises असो कोइ बाबा why it was not taken by the government of Manipur. I say, I press meet of the in a Masi 2019, 2017, that I deputy same opening. Aduga Kona Samana 2018, that Karaga can give MPP in a government pipe. She Paramatunga 2019, Bilenasu, Tamoga. मतलब आर्ट्स एंड कल्चर की मिनिस्टर की जयंता लंपल होम जयंता मुझे भी कांग्रेस से लेको अखोई निदा चलगा उंग सी कमाई तो नो खबर तो नोइदि मसे निदा कोनाता उंग हारेगा मसी मणिपुर गवर्नमेंट दा हेरोबा तोनबा कोनबा अदु उंग सिमियु हाबनेबा अदु चलगा
ai di mun khang de kano di jen di mun khang ma di silong de su ka to pa na sal ga yeng ba kan de da encouragement me amam le try de sum san am chu to sum ko sam adi ma am da mu yo le adu da to copy me am le me so many confusions kano to yam na problematic oi ba kano pot mo le me adu konat ka ngan kan konat whatever may be the thing then give no state government to ga sidhi le problem am lo na solve to ga please see that this is handed over kano the government of Manipur da koi premium kai adu lo ni pen ge adu ga masigi si pijab to ko na admain to bio hain hairaga adu gi matung de da 2019 ni ko adu ai de to ga kano se poche Manipur government da for the first time transfer phasana to ga madai da ngasai na hai 30 years ki lease adu na chamadan chi adu to ngi ba pot ne ba okay adu amon da sum yeng ta ge di sigi mamang da ngalinge da kuidringe da 1950 1960 adu ai da Manipur government of sul magadi adu de adu ai de yam ngana sem ho ya re yang ngana sem ho ya ba si su unfortunate masi blame to to bagi wadi to si adu somna mu kai dogi leiriba palace ki property me am chi unfortunately koi gi hani gi koi lishim sana zo wi mapa oken rosina yole cha bagi wari me am ron khang ne kano maksu rajbari su yon thom bagi kano ni ngasi aina pa ba da khabar da agi kamuna kano da sang leiba kasari masara kano adugi statement da sum to ler mo poche me am kano gi bangali ra kano to go phone gi ba ko asin sing me am le adu unfortunate sigi kano se tore adugi matung dei da to ba kan se da by the time 2023 dani sigi resort to ba ko pa amuk tori se adu de akoi budi NPPD we are out of the government akoi mapani support to we have wadani but we are not involved in it adugi matam da sumai to important oi kano ita ge di arts and culture ga PDA ga su amaga ina bai mauta both of them should have sat down aduga kupna yenga kamai don kai to ni sidai da should have been it can't be question of reconstruction it should have been only restoration preservation hai tar wai adu to gudum adu kari to yaro de yam saw building sunati ama to sunati yam na kano to the resort to the I did objective technology is so advanced it should have been possible unfortunately it was not done aduga si tore khole na award to busu ngasai gi lawri besi sum yeng da DPRC the importance is more on construction of bhavan not guest house ab matam ne ko ne yem se guest house kai ga am ta lem na te ba building chawi kan jaga chawi sim ko hauji ki constructor ba kanu si ju guest house si ju adu to go matung de da mamang da chaw na kanu si rajbari si chok ne lei ba kanu adu aina kamada moina su kanu su region kanu PDA de su ka su PD na examine to kan sum sa na ko masidi kanu to re so to ya de bi le demolish to gan no sa bagi adu decision lo ne na sai hang ne bi question je adu gi decision lo je who took this decision adu aina sigi question je chi pia la king mamang lo bi decision la pia la matung decision la chi ju question to da ka right ai tasena sigi 2023 ke kari gi try gi to DPR ga sabo ken to adu gi matam de 2023 masi pia la king gi much alert kanoni adu gi matam de le me involved to kanot concern minister concern ka de moina kari de makta sigi to ga di reconstruction ha bi what si kai do gi sin ne no resort to gi adu tom de kari no sigi question si madu question that question arises adu gi kanota aduna amarom that live activity kanota budi ngasai gi ama no na sabai se it is not equivalent to the original du ka do su parasu patasu aina ngasai gi phaglang ama hoji phau tu de ta di moina tu ne ya ro hai do adu dokhat me aba kanu nate ba adu yam na kanota I for example ai yumakte imai pa na samba yum ekoi na angang we da kano to ba chagi ba yum hoji adu su 60 70 years is so adu ka shoot of the nari adu from time to time kano to su the sort of a copy adu ye adu kari da mata sumai to na low ba kano khalau da ba
मतमनेदा मसी मणिपुर प्रजागी दमका मणिपुर की दमका यामना मर इंपोर्टेंट पोर्ट नि हाइबसे खलौदबगी अदुगी सिगी सि लहौदबगी फिल्म दे अदुगा अमरोंदा हुजिकी कंस्ट्रक्शन कनो तो कैरी आउट तरबा कंपनी हाइगर कनो एजेंसी मसागी मैते कंस्ट्रक्शन कनो तो construction limited sir. limited my properties so I reckon on have any can cry some day can live as moisu si yadre hai tagedi how you coin tido with the cow is here moina si yadre koi masi sido again masi toge have said masi did they report did they take permission from anyone not did they take decision on their own si issue ama koi tido ko sange si gi can put say me am just si gi can to say koi can ngasagi committee se masidi da specific oina masigi se hap da ka natragi de khoi phangoi ba ase ngasagi kanona suai ko gosami ne suai ko huram tu mairing ba na ta sengma huram tu mairing bani ai mairing mo oirige su masidi da is there any act of omission and commission on part of somebody because of which ngasagi lawam tokpa ngasagi consultation me am tokdana active random that decision lo yaura haibasi masidi da maitai construction committee kanona agency sina kariguma government of manipur degi kai degi consent kano degi hangam na permission yauna togiba targedi they are answerable they are answerable adu kano da toruk targedi tawriba department do adu singarang na dani thoisi ko sina department airport department na governor degi ikhala governor degi ayaba lobora lobdra haibina singmusu mukthi ka daka oi madgaram data ke di the concerned head of that department he or she is answerable si gum bagi myam che ai kamda si ki kanu myam so objective myam che thibana daka oi amarom da gasai ki khun hai ne judicial proper to sira natra to explain to to we adu purpose di adu su amarom da I was common real crux of the point di ai na haiba thamyo point si ka madu thido ko di kesu adu to judicial kind of prop to with the kata de amato with the kata de mari leina ba mi sing key person to interrogate to hai the one bang korang khang po paper da dum le ngani paper kanona to ya ta kan mai take concession kanona to ta there must be something in writing moina department si yadre akoi sido ge kan to ge hage demolish to ge hai be chithi le bra le tabra adu le am da target di man bhabi le you can accept it now adu kan le ma target di hai ba I give department do adu gi department da nang si to re ha did you take na si nang na aksi jo amu am luri ira ga pa competent reply pi nam adu namjan thamaga thamata ge di amu meti construction committee ge mu responsibility oi din clear cut instruction phang ge da man si ro ta ge di adu ga karumba mo na pm ta ge di ko na hangadu question did you was this brought to the notice of the His Excellency Governor of Manipur, who is Canton. Adu to Togtagedi, then that person will be liable for that. Yes. She points that I say that exactly. This is not rocket science. I'm blind as chi number laser have that. Let's not make it very complicated. Yes. Adu gi she did that aduna adana way have it torga equina have say that we are not going to hang him or her whoever is she to hang to go na teba. Pradana akwina asing mum khange act of omission and commission negligence like che kanagi thokno kopno was it deliberate on to we yogi bra like true negligence kanona to ta ge di meti construction committee canon agency na to ta ge kam te yong to ta ge is due to negligence they are liable they are answerable adu kanon sigi points aina kamda di koi ge taibe say that since it become kanogi a state issue state ke open every organization when we're hungry appropriate am chu thunu khang ya de we should concentrate on this and we should get it done exactly concentration to focus to se kedang ona na focus to mali se mi ba monitoring and supervision committee have tar maming sidagi horga dumak aduga yauri ba man to go function mayam tu da ngasai gi heritage compliance have heritage ko ibo si compliance ingada bani hai ba adu khatang kitang relevant obe mali masi compliance that comply to udana comply to heritage comply to udana thugair mu gi damakta matu thigat kani ana harak pasu yai otherwise iriba
maming si yang utar gadi function me am si yang utar gadi demolition kanana torino kari torino have thidok pagi wafam di hai committee tang trom du appoint tori sida mahut department na yaw dre have hom duni adrai just ngasai gi committee du jansu thambi khre ngasai gi ms maitei construction limited haibam lere mana actually thabak se packet tuni mamang chahi gi july gi tha da 2024 gi july tha se dagi guest house se sab haidi thabak ani ni thabak amana construction of guest house atoba thabak amana reconstruction and restoration of exhibition hall or gallery huji haina riba ko gi rajbari hari ba house si masi gi reconstruction or restoration gi thabak su adugi manakta guest house ama sab gi thabak su masi gi DPRC any sina northeast council na 2023 july da approve toru matung da actually thabak hau ki basi maite construction limited na masi thabak ti mai 2023 da pire hare adu thabak hau basi di april 2024 da thabak haure habi hom duni aduna madugi guest house ke thabak ayam balo sila matung se da guest house ki manakta leriba masai gi manipur house hari rajbari gi building se thugar pagi wafam duni hetare aduna ms construction da hare ms maite construction limited ta kana na karambo official na instruction piraga thugai ki bano pirak masana misri thugai bam thugai na thugai ki bo oige dori bra natragati kana na pirai pirak taragati madugi pirai ba pda ne pirak pra pda da muk agriculture department ya halak pra hai bagi so aise department ani hum haitare pda su mahut ke makha daloi male don mahut amadi art and culture department ani si gi am chawpa responsibility layu mali amadi actually ground da koi contractor ina thabak suja bane heptare adu ahumak wahang hangba dum yare aduga last but not the least ahumak na natraga ahum jima na order piri baduna koi governor ki ayaba lawrga tawkibra habi ahum like no da masi pr gi mamang already pithokhraba ayabra natraga pr thaba hobdi july 2024 da hogre habni guest house abaje july 2024 da saba hogramni na april 2024 da saba hogramni na already ayaba se matam dur gi dum pi hiba mal hata guest house ki di aduga rajbari thugayu habi se su July 20 April 2024 से द पी ग्रबजाला नत्रगना after the PR have the application of PR in Manipur masida lakpajal April 13 February 2025 onwards da koi gi PR ga melai masi matung da rajbari ge lakpo oigadra habusu adai ju mati to gudi matok to so timing se number moiraga mayam se chamam na ba masi PR ga mena to buni state ga mena te na ramaina oina khalalabra otherwise masi gi aya basing asai gi guest house habagi April 2024 the guest house haba hogi buta rajbari gi se tum yawro mani ni yembi ber ko ai thembi amta kan amta ko sidi yam important je governor ge ya yaw do ba je sidi narrative am sagal eba ade india government tawraga manipur gi kan se muthan ba tawrka mali ha se adu gi du tawba tawdu do proof tawta gi di governor gi approval yaw ta gi di there is something wrong yaw dabtar ge di atma ma to ge di ngasai narrative am sagli do arama narrative ni have se masi clear cut on por kani masi su kan to buta ka oi okay just come ya nam da masi gi se akoi gi nan se konak samai gi am thone sing do mena ko manipur gi sing dok to ji kana no kana governance sing dok kadab ne aduna masi thengmal le ma se akoi gi government public office tai ji accountable oi dong ni nata transparency le dong ne ba adu hanagi governor mayam se loin ma dum transparent oi interview lo ba yai ko a hojik ti president rule le rabina chief minister gi mohta pai rabina hari complete authority mo da lebini na ma se haiba matam oi re prajana adu yam saur pho da kari gi haidi no je yam thuna clarify to hai si mai appeal to jage ko ari kari ma masi ma se somna hangi ba mayam akoi gi chain of event se masi se haiba se only government haiba ngam ne ba haidi nga kai no da akoi na khangoi ba ji ka sector tori ba pau phauna ri kana hai ngam government hai ngam ni government hai da kan kana hai ngam hai kana government hang bang ba committee na hang kan prop tor kan ngam da bane ba aduna khatang hai aduna na khuri judicial pro department haji director hojiki committee si head director ni director nu governor lau ka su ko ngam mo aduna khatang chaw house committee natraga na judicial prop hai je loi ko bangam ba hang bangam ba do masi yam lu ba hai suppose yam khangning ba si yam matham sa ba di prop si kam dakar we get suppose silbit example hai British manga mang kai dana ko phumbi amadi hana si re ko madu moi inquiry to ka ticket jen hatpa thanga na hatpa som inquiry to rido last do moi dum prop to rido kai no ka kana na final decision pige do madu gi ka season ba ba se season ba mi takar oi ha bi thamjage ba adigi makoi na nga sagi hojiki construction committee company se mana tawduri ba thabak si su kamham thoi ba koi lanchang matam da akoi gi singi lan oi ta de koi submarine se ni jahaz se ni makan si na ni na mana pai do poche historically important ba mafam amani ha ba se mana kamham thoi ha ba su thamge ba masi odam ta di
अखोई पृथ्वी दा चनबम ले साने तौब मतम से मसी तौका दा अखोई की यूनेस्को की ऑपरेशनल कनो गाइडलाइन अम ले अदगी वर्ल्ड हेरिटेज कनो की कन्वेंशन अम सु ले मोइन हारी से करिम माना थुगाई गे हारबा अदो तारि फाने ले मे पोतो मदु रिपेयर तौब ngमरोय हाबसे एक्सपर्टी ओपिनियन लगदबने प्लस मदु ले मे 3D स्कैन फोटो लगदबने हाइदी मोइन उहोरे न मो हजिकति मो हाचे तरपति खंगी खोले हाइ को अदुबु 3D एक्सपर्ट अमना कना लौरिनो हाइदी हानगी स्ट्रक्चर अमु सानी हाइतादी हानगी स्ट्रक्चर खबम थोक्त्रो अखोइ जे क्याम खंगदगेबु कबा कनोसी कंगला साइ कनोसी अमना कबा हा यावी अमना लोक्थु यावी तौरिनेबा हजिकि इंटीरियर डिजाइन अम जोर मपा दुर नतबा मनुंगी डिजाइन अम यावरिबा मदुगी मयाम दो फजना लहौरब्रा हाइबसे मोइन लहौरे हारिसे अखोइनदि थाजदे चिंगनै हाइबे हाइनिंगेबा प्लस येंगेबु हाइनिंगेबा मदुर मसिगी वीडियो रिकॉर्डिंग लई हाइबगी वफम जु लई मसिगी से वीडियो रिकॉर्डिंग से आइना लोगुसु याइबा सोम लोगुसु याइबा अदुबु एक्सपर्ट अमना लोबगा सपोज क्राइम सीन अमना चपगा डिटेक्टिव अमना चंबगा इन चंबदी खेननेबा माजी फिंगरप्रिंट येंगनी डीएनए येंगनी मसिगी मैच लोनी येंगबई प्रोसेस से एक्सपर्ट न तोब्रा माना कोइदो लकाय दिगी अंगा मा फोटो कैमरा मेन लो पुसलगा वीडियो लोगुदु यारोय मागी फैब्रिक येंगो हाइरिबा करी उनु येंगो हाइरिबा माना मधुर सिनरी मैम निथौ लेरम काले अरगे तुमम ले अरगे उ मैम दो सपोज अम लुबम नखोई जत्रा से अम लुयो जत्रा से फुकपदा अखोई दि मणिपुर की नुंग पुबा अला चने बियोनर सिगे अदु पुबा लेबा पुबा कानेम लेरमी मद फुंबदो मदुगी साबदु जत्रा दु कमाइन तोबनो मखाई तोबरो हाइबदो मदुगी दो थुगाइ खम लोजि खंगरोयबा जत्रा कदाय दनो बो मु हंगबदा खंगदरा मदुगी अखोई चनबी खनबी मैम से अरे अखोई कखन लेदना को मसिंग तु मैम दो लेन सुनो खंगब्रा हाइबसे हंगनिंगी लेरदी वीडियो के तौदो अब उजगे यंगजगे ओके लेरगदी यंगजगे हाबगी हम नेदना कोई वीडियो सु अखोइना अखोइद लेजबो वीडियो क्लिप है तारे मदुसु दुम उरपिरि अतना जहरेश्वर हुजिकपुदी थुगाइ खरे थुगाइर मतुंगदा अखोइना हुजिकी अनौब लेंगाक्सिना नत्रगा प्रेसिडेंट रूल ना नत्रगा डबल इंजिन ना थुगाइ दे हाइबगी वफम म लेरे द व्हाट अबाउट ट्री अमोइना मो ममांगदा पलम लेंगा करिगी तोरमद्रिनो ना तमाइन हंगबदी नतबदा ngасai adugi ngasai khoi matam ngalli ngai da restaurant torom targadi ngasai uja singna su thambi matam da haidi ngasai sum jaram bagi thugai bne duni da na tongan ba maram sa da maram mayam pire na lobu targa su hana khara hena condition pharingai da restaurant to hor ba ya badu khoi da phangba report gi matung ina masi 2021 gi august gi tang tara gan tu da formally ngasai gi hairi ba kondar sangma gi lengang na manipur lengak ta transfer tor khibagi lupa 91 lakhs की कितंग हेन बगी सेनफम दा याना की बगी वाफम मजुले है तारे मसिगे अंडरस्टैंडिंग हाइगा दा याना माइगा ट्रांसफर है फॉर्मल ट्रांसफर टू द मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर की प्रॉपर्टी अमोइना हाइदे मणिपुर की ओना लेजब तारगसु मणिपुर की प्रॉपर्टी ओमेना कस्टडी द पिरक पसे अना तक ट्रांसफर तौनरक पा है तारे फॉर्मली मसि तौदन लेरक पसना सु अमो ओइबे आब्रक माइ थंबे मसे यम सेंगना सी वारी सी यम कॉम्प्लिकेटेड ओवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलगदि सांगयम सांगनी को यम तेंतंग न सुम रेस्टोरेशन के पार्ट से दिए रेस्टोरेशन की पार्ट से सी लाक्टिंग दा ममांग ददी हुजिक लेबे फिल्म स्वाइन लेरम बनते सही कुन की ममांग द कुन साइ ममांग ददी रेस्टोरेशन दरकार लेरम बरा लेरम दबरे दु इन हाइंगम जे को अद तौबदी मतम दु करी गे दम ता आर्ट एंड कल्चर ना दु एक हेरिटेज की करी गी लेरे करी गी लोक्सिन जो नोवे क्वेश्चन दु दुम लेरे को मसि जीएडी की मखा दुम लेरे बा हान दे होंगा मसि लेरे पोचे अरुम ngasi bokta ngasa yu takpi gi daina masi yonthoro matung da masi ngak lei se khoi pawung mk maharaj kumar priyoberta man injunction ga tawdona masi matang 1980 daga ma honadana lai duga samkha dorendro na lei matam da su mayang kanna honai adugi matung da atai atai minister singh se rk joy chandre matam da ma sarkar du 1990 da loi ramna ma nangam dre ko ma di lapang ngen matam du deputy chief minister gi ka manung da moi manung da conference ka tawdana khotana adum masigi project mang da na basi honor ga di mayam adum lai haidare ko aduga masing ngasai haibi gi daina out of court settlement ji 22 to 1991 da तौरगा सुमदुन लोबे याददना हुजिक एनपीपी की कर्नाटक समा लेवल लामतुंग द तौरे मदु फेक नेबको मदु अखोइना डिसेंडेड पॉलिटिकल अदुदा सी याव पो नते सी दी हिस्टोरिकल फेक की फेक नि अदुगा अखोइना एकेडमिक ओइना सु नैना गदो पोड ओइन जु तौरे बसिगी से याना पॉलिटिकली हुजिक से अदुइ मतम ददु तौरमनी अदुना तौरमदबनी अदु तो कांदा हुजिक से कमाइना तौनी कमाइन कन्नी कमाइन तौसिगे हांद थिजनबा करिगी सोरममी नोंदु सु थिजनदबा यादि मतुंग दा मुक थोक्तना अदुगा लोइना लोइना हुजिकी दी अखोइना मसी कमाइन तौदना मसी मखाता ना तौदगे ना हुजिक नैनगी मयाम छिनी सिदा आइना पॉइंट मक्तन रेस्ट तौजगेबा मयाम गे पाम जगह से गेस्ट हाउस ओइना
हाइबदी अनी ने लेरिसे मयाम नदी कयम कांदा अखुयु खंगब नते काबु काबु लेजरुबगिनी नसाई रेड लैंड साइबमगा अखुय ला सैटेलाइट हाइबसे सिगा अनी ने बको रेड लैंड सिने होल एरिया दुने लौय इन लोगजरकपदा ला सैटेलाइट सिने बिल्डिंग दुने लौय अदुरे अइने रेड लैंड हाइजरगे पुलप ओइनको मणिपुर राजबारी हाइगो सुलोय कोले राजबारी सिगे मनुंगदा गेस्ट हाउस सम थंबसे मणिपुर की प्रजा ने यारबरा अदुगा लोइना लोइना ngasagi la satelit ki leiriba building do adu guest house to loina na adu historical monument oina leiraga thambasi yarabra adu natabida hujik sagalugera sagaloira in the interest of the state madui jaga se red land ki whole area se historical khoi ki kari haidare monument natraga relevant ek rule ngi makada khoi ki mayam gi lakwa tourist ki kari attraction jo egani historical tourism hujik historical tourism ko sina singmo mayam am leiram nina azum nakandagi so khoi state tum paisa lakado poni adu ina tawribra natadana ngasai gi chayet naraga ko sidana khoi gi leiriba monument tu leiraga sidana mugge sauk tumgen lupa sigi chayet na ba chamam na ba se asi khoi su ko na khangakpagi pot ni ko hujik lai se masigi pot se manipur ki praja na kari haina pami ge se sima so khoi khangba darkar lai natraga di huji haiduni 2024 dagi ama saba ge sauk saba hogre adui manak tu da pisak piaga प्रमाणिक को हजे क्या है वो पोतुम लेबदा मादुगी मागी सेंक्टिटी मागी डिग्निटी मागी लेब लासा तेलेसिगी लेब पोतो लोइना पुंगांग मांगागा अमदुनो ओवर शेडो तोरगा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस अदु अदा मयाम दो लोइ मांगागा थंबदुना मणिपुर की प्रजाना पाम्ब्रा नत्रगा खोगिना हाइबदा जे होल लोइना म हुजिक छारो जु सिदोक तारेदना सिदोइदना ममन मोइदगी सारी बलपा करोड़ क्यानो अदुदगी हेना ममन याम ममन लेतब जगह अमा लहुजि मोइना ग्राउंडेड तौरी लो सिदोइयेबको असिसु हाना लेरमदुसु प्रजा मयाम नबु मदु डिसीजन नम लौरगदी मदु सिदोक तार लेतब तार डेवलप तौदारे आइगिसे यामना डिस्ट्रक्टिव ओइबा सजेशन नि वाना चदब अखोइगी माइंड जिदा अखोइदा हुजि आइगी एंजाइटी अमा करी ओइना लेजुइनो जगह से हाइबसे मसी अनि पुंजलगा लेबा याबरा पुंजनदारगा न मागी सेगमेंट सिंगदो तोखाई तोखाई न कमाइना खारगा सुम चावबा मन वांग मना को लेरगा मखादा सुप चावबा खांपोक सन अमगी लेबगी टाइपता लेगदोरिबरा हाइबने सिंगबसे मसीगी वाफम सिमसु यामना अखोइ दरकार लेना आइदि लौजैयबा मयक अखोइदा सु क्लियर ओइदबा आई सेंगना अखोइना गुवाहाटी की मणिपुर भवन की दियारसी ओरमबनिना मयामनदी राजबारी हाई भवन हाइरमदी हाई अदुबु सिदैदा यावरिबा चेसिददी एसआर बेचेंग एएसओ मणिपुर भवन शिलोंग नि इरकपददी ऑफिस ऑफ द एएसओ मणिपुर भवन शिलोंग अदुम इरेबो ओके याम सेंगना हाइबदा अदुनदी सिगी माना मतमदुदा 2001 दि इरकप चेनी को आइंगोंदि इरकप चेनी सिगी माना रिपोर्ट पिरो ओना रिपोर्ट अमा पिरकपैदि इरकप मतमदु चेनी सि अदुम हाइदुबु मसी हाई हाइदना इन मतमदुदा सि भवन हाइरे हुजि क हाइरोइदमने हाइगदमने ना मु अतोप इशू जुम लाप याय आइना थमिदि फैक्ट नि हायंग इंक्वायरी तौरकांदा सिगी फैक्ट सिंजे असिदा सु दुम अतोप लेटरम दसु अदु माना सिगी इबगी भवन ने इरकप अदु बोइदि कमिटी ममिंग दसु मणिपुर भवन न पले अखोइ अदु बोइदि मसिदा अखोइ भवन हाइरमबगी दमकता भवन ओइना थमदुइब्रा नत्रगा कोई हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस सुगी दमकता भवन दुदि एनी टाइम डिसीजन नमना तोक्थोगा कोई हिस्टोरिकल मोनुमेंट ओइना थमदुरि बायबसे अखोइ मसि मसु याम खनबम Okay, modern construction ama heta modern building ama koi Manipur bhavan natraga Manipur guest house and ama sagali bisi masi koi historical importance me amna pamnari ba ngasi red lane gi Rajbari area sida koi na lehenba pami ba components ngi manung da anu nauna April 2024 da sagali ba modern building si Manipur miam na yarabra Manipur lenga na yaraga kamai na amuk saramina habu gi wahang dusu atum hangum thoi habu hum doing not only building do thugai khik koi hairi ba maru oiba historical importance oiba building amma thugai ki ba demolish toba khangna tana manak ta som sari dusu maram chari bra aduna historically important oiba area ma khakta aduma modern gi building ma sajam adu maram chabra habdusu handagi matang thijelinga sida mayek chumna thijaloba aduga restore tawraga hanai phim dong len ja targadi nauna sagali ba guest house su madu bhawbasu adum demolish toba mathau tabra habagi waham duni aduga leibham thoktu dong lehen mathau tabra habagi wang ne hai wang sing asiki pakum si koigi constitute toriba monitoring and supervision committee sina pibungam godoribra haibagi wahang domadi chauna lere aduga pirkpasu oisinu Manipur miyamna langtang na numit khudingi rejana outers yamna puning laitadana wahang toriba wahang mayam sangsi pakhum phibam thoi madu natabida matam time buying gi mong da haibtare I wash amagi mong da we have done something we have
constituted a committee haidna laithok padi yaro habigi notes da ngasigi the Manipur files ki edition se mata salo chinjir ngasigi edition se mapung pan bidam ta uja homakpu aru bisna amukan tha chapunu chari appreciate your joining lor nemi pun marsu ngasigi edition se karam to bi SKTV Manipur ke tongan ba social media handles sing da join to bir ka comment am the feedback tha bir piyagani well ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjal.